Statistika kaže da prosječna osoba tokom života upozna oko 80.000 ljudi. Od toga navodno imamo 3 do 5 bliskih prijatelja. Ako sad kreneš pisati u komentarima da ih imaš 10, vjeruj mi nemaš. Imaš 10 poznanika s kojima piješ pivo i ogovaraš ostalih 9 kad ih nema. Ljudski mozak prema Dunbarovom broju ne može održavati kognitivno više od 150 stabilnih odnosa, a garantiram ti da barem 30% od tih 150 potajno želi da ti auto padne na tehničkom. Svi mislimo da znamo prepoznat lažnog prijatelja jer je očito da ti želi sve najgore. Pravi lažni prijatelji su suptilni, oni su kao crna pljesan u kupaoni, ne primijetiš ih dok ti ne počnu uništavati zdravlje. Krenimo s energetskim vampirima, emocionalnim krpeljima. Ta osoba te zove samo i isključivo kad je u kurcu. Postaješ rame za plakanje jer ga je po 3. put ostavila ona ista bivša. I ti slušaš, daješ savjete. 3 sata glumiš terapeuta, a onda mjesec dana kasnije ti imaš neko sranje na poslu, zoveš ga, a on ti kaže: joj stari, baš sam u gužvi, čujemo se za vikend. I ne čujete se za vikend. Najdraži ljudi su mi oni koji svoju zlobu pakiraju u iskrenost. Pokažeš novu majicu koju si kupio, a oni kažu: hrabro, ne bi svako s tvojom kilažom to nosio, ali super ti stoji. Ili dobiješ promaknuće na poslu, a oni kažu: svaka čast, znao sam da će ti se sva ta uvlačenja u dupe jednog dana isplatiti. Ljubomora umotana u celofan. Ako imate takvog prijatelja, slobodno mu recite da odjebe. Znate onu rečenicu: di si, nismo se vidjeli 100 godina, ajmo na kavu jedan dan. To je najveća laž izgovorena još od počinjem od ponedjeljka. S tim ljudima se dogovaraš za kavu od 2018. Da smo se svaki put stvarno našli kad smo rekli ajmo na kavu, imao bi tahikardiju od količine kofeina. Onda imamo prijatelje pored kojih nemaš pravo na loš dan. Dođeš na kavu, sjedneš i kažeš nešto tipa: razbio sam branik na autu i ne znam kako ću to platiti, a on te momentalno prekine. A meni su pukle 3 cijevi u stanu. Tvoji problemi njemu služe isključivo kao uvod u njegov monolog. S njim to nije razgovor, nego neka olimpijada u mučeništvu u kojoj on svaki put uzima zlato. Često sam znao upoznati jednu posebnu vrstu parazita. Ljudi koji te se sjete samo kada im treba neka tvoja vještina, naravno besplatno. Poruka uvijek počinje sa: hej, di si, imaš minutu? I onda slijedi ono glavno: daj mi na brzinu riješi ovu sliku u Photoshopu, tebi je to i onako minuta posla. Ako je meni minuta, tebi je 5. Kreni, nisam besplatna tehnička podrška, ni tvoj osobni asistent. Taj odnos je čista transakcija, samo onaj koji plaća ne postoji. Isto tako obožavam ljude koji se hrane tuđim dramama i informacijama. Sjednete vi tako i on krene pljuvati po cijelom vašem društvu. Pričati tko je što rekao, tko je s kim prekinuo, tko je lažirao bolovanje. Ti slušaš, kimaš glavom i misliš: ma nemoj, stvarno je to napravio. Ajmo s jednom činjenicom, ako pred tobom bez srama ogovara ljude s kojima se jučer grlio i ljubio, što misliš o kome priča onog trena kad nisi tu? Točno, njihova lojalnost traje točno onoliko koliko si im u vidokrugu. Imaš ideju, entuzijastičan si, možda želiš pokrenuti neki novi projekt, kupit neku opremu ili isprobat nešto sasvim deseto. I dođeš njemu, a on odmah po defaultu kreće: a jesi siguran u to? A što ako propadne? Mislim, znaš kako je tržište. Ma ne isplati ti se to. On to prodaje pod rečenicu da je samo realist i kako misli na tebe. A u stvarnosti to je osoba koja na tebe projicira vlastite strahove. Strah od toga da uspiješ i napraviš nešto od sebe, dok će on sjedit na istom mjestu svaki jebeni dan. Prijatelji ti dogovarate se za petak navečer. Srijeda je i pitaš u koliko sati se nađemo, a on ti odgovara sa onom fenomenalnom rečenicom: čujemo se još, javim ti. Jel znaš što to znači? To znači da će te držat kao neku sigurnosnu mrežu u slučaju da ga neko ne pozove tko mu je zapravo zanimljiv. Ti si plan B, slično onoj rezervnoj gumi o kojoj smo pričali. Ako mu propadne ta, nazovimo ju, bolja opcija, onda će ti se javiti sat vremena ranije i glumit oduševljenje. Takvima jednostavno pošalješ poruku: ne moramo se ni čuti. E sad, ako su oni takvi kakvi jesu, zašto se uopće družimo s tim ljudima? Zato što smo idioti, eto. U ekonomiji postoji pojam sunk cost fallacy. Ulažeš novac u propali projekt samo zato što si već previše uložio da bi odustao. Mi to radimo s ljudima. Ali mi se znamo iz osnovne. I? To što ste sjedili u razredu 2010. ne znači da moraš trpiti njegova sranja u 2026. Trpimo ih zato što se bojimo biti sami. Trpimo ih zato što se bojimo da petkom navečer nećemo imati koga označiti na Instagram storiju. Toliko smo ovisni o tom prividu socijalnog života da ćemo rađe sjediti za stolom s 3 ljudi koji potajno jedva čekaju da odemo, nego sami doma čitati knjigu ili gledati film.
Patetično. Evo brzi test koji možete saznati je li vaš prijatelj lažan. Postavite si samo ova 3 pitanja. Prvo pitanje je jesu li sretni kad uspiješ. Kad im kažeš dobru vijest, samo obrati pažnju na lice. Imaju li onaj kiseli osmijeh, onaj kao da su upravo zagrizli limun koji je prethodno bio u nečijoj guzici. Pravi prijatelj slavi tvoj uspjeh kao svoj. Lažni odmah počne pričat kako je i njemu bio super dan jer je eto pronašao kovanicu od 2 eura na podu. Drugo pitanje je ima li vaš razgovor omjer 90:10. Ako se vaš razgovor sastoji od toga da oni pričaju o sebi 45 minuta i kad ti želiš reći nešto loše što ti se dogodilo, a oni te prekinu sa svojim žalopojkama, bježi i ne okreći se. I pitanje broj 3 je kako se osjećaš nakon te kave s njima. Umoran, nervozan, ispijen? Pravi prijatelji bi te trebali napuniti energijom, a ne ostaviti u stanju da poželiš leći u fetus pozu na pločice u kupaoni. I kad dobijete odgovore na sva ta pitanja, onda dolazimo do ključnog dijela, a to je kako ih se riješiti. Za početak ovdje nema kompromisa, nema razgovora o osjećajima. S njima se ne pregovara. Prva metoda je da samo prestanete inicirati kontakt. Prestanite prvi slati poruke, prvi zvati. Nakon par mjeseci vaš chat na WhatsAppu bit će mrtav i to je tvoj odgovor. Prijateljstvo je bilo na aparatima, a ti si bio jedini koji je plaćao cijenu struje za njih. Drugi način je odjeb. Kad te idući put pita zašto se ne javljaš, nemoj reći u gužvi sam. Reci istinu. Vidim da me zoveš samo kad ti nešto treba i skužio sam da me brutalno nerviraš. Želim ti sve najbolje u životu, ali po mogućnosti što dalje od mog. Vjerojatno ćete nazvat sociopatom, ali vjeruj mi, taj osjećaj slobode je neprocjenjiv. Na kraju dana bolje imati jednog pravog prijatelja kojeg ćeš moći nazvati u 3 ujutro da ti pomogne zakopat, promijeniti gumu na autu, nego njih 20 koji će ti lajkat fotku na Instagramu, a neće prstom mrdnut kada si u jarku. Čuvajte svoju energiju, nemojte reciklirati loše ljude. Pitanje za vas, imate li osobu u svom životu koju smatrate pravim prijateljem? Odgovore ostavite dolje u komentar, a sada je vrijeme da vidimo rezultate jučerašnje ankete. Ako želite sudjelovati u novim anketama, lupite follow na mom Instagramu. Hvala vam što ste pogledali video, budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek. Vidimo se uskoro, a do tada, filtrirajte malo ta govna. Uživajte!